Pamirsa ring sejeroning pengupaya ngeraksa Mangda dan pasar bebas kasus rabies, Dinas Pertanian Staterjek ngelaksanayang vaksinasi rabies ring hewan pembawa rabies HPR Pemekas Soroh Asu. Kuningin kantos mangkin sampun langkungan tigang tali asu molihang vaksin rabies. Kabit Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar Imadingu Rasugiri Mausang, paikatan dani mewalinin capang vaksinasi rabies dawak tanggal 4 Mei warsa kali likur. Makata gena anggen ngelimbakang vaksinasi rabies, silitunggal nyane ring desa Pemogan miwak kelurahan Pedungan. Dani Mausang warsa mangkin paikatan dani sampun nyiaga yang tigang dasa tali dosis vaksin rabies. Kali tali dosis rau saking sisan warsane lintang, sahe dasa tali dosis saking anggaran ring warsane mangkin. Sugiri ngawohin populasi asu ring Denpasar wenten makata ulung dasa talian ukut. Pemargin vaksinasi ring lapangan, kelaksana yang antuk door to door. Pet Prade wenten sane durung muliang vaksinasi, kerama presiden makta asu ipun ke kantor Dinas Pertanian. Dinas Pertanian nadunang 5 tim, inggian suang-suang tim kesiagaan kali dokter. Paikatan dani ngulangang ring gena wates Denpasar sarang Badung wiaden Gianyar. Sugiri ngawohin, indik masa berlaku kekebalan vaksin selami awarse, terpinisue siki tengah warse. Dauk warse kali tali pitulas, Denpasar kantun mungguh pina ke widangan siru rabies. Asmara Putra, Bali Pos.